Sanibonani, siyanibingelela emakhaya. Namhlanje ngizonixoxela indaba eyomthandazi owahamba uhambo lokuthandaza lungelula. Le ndaba iqonde ukuthi izoqinisa abathandazi abathi mebebona bevukelwa ama-test endleleni bese bayashiya. Ngikhulunyiswa umfana othe mekefika kimi wathi, gogo, bengi-very intelligent esikolweni, bengaziwa mina ukuthi nje eklasini ngibashaya bonke emakhanda, kodwa indaba yami ihambe yathi mayifika ku-grade 10 kwaphela ukuhlakanipha kwami. Impilo yami ayizange iphinde ilunge. Uthi gogo, mangibona nginjena ngumprofethi. Mangibheka lo mfana angaba nabo 19 years old. Isitori sakhe sibuhlungu ngize ngasibala. Manje ngizokhuluma nabathandazi abathema bathi bayathandaza, kwabamabheketwane, kwaphela iy'kolo, kwaphela imisebenzi, kwaphela konke. Ngizoqinisa labathandazi ngendaba yomthandazi thizeni engathi mangizoyixoxa le ndaba ngingathi kwasukasukela, ngoba ngixoxa indaba endala bese wena uthi cuzi. Ngithi kwakukhona umthandazi owesifazane owathi uma ekhonza, uma esenkonzweni, bese kwenzekwa lezi mpawu esike saxoxa ngazo, ehlupheke kakhulu uma esenkonzweni. Lo mthandazi abesayabona ukuthi ngempela nasempilweni nje akuhlangani, ngoba usethe ukukhulakhula lo mthandazi, seke la kuboma 30 years old ngaleyo minyaka. Abese agcine ngokuthi aye ku-Arch uBishop, athi mkhulu ngisize lapha, nginesithunywa na? Athi mkhulu mntanami awunaso isithunywa. Uqala lokho, aqhubeke khonze, hayi impilo iyale, edlule ese aya kuBishop. Athi Bishop, njengoba umuntu onesithunywa ngicela nami ungisize, ngoba nami ngizwile ukuthi nginalo ubizo kodwa angazi ukuthi kuyini lokho. NoBishop asho the very same thing eshiwo u-Arch, athi mntanami ukuthandaza, uma isithunywa sikhona kufanele uthandaze sizozehlela, angamnika ama-direction. Niyakhumbula bazalwane, uma siqala ukufundisana lolu hambo samenshina izinto ezibonakalayo uma ungumthandazi, nokuthi kufanele ukuthi usizeke kanjani, kodwa khona abangafuni ukukhuluma, bayafihla. Angisazi-ke nami isizathu, kodwa ngicabanga ukuthi kwenziwa umona, ngoba umuntu usuke ebona ukuthi uma lo moya okuwe ungakuhlambululeke zizophakama into zakho yikhanye, bese kuba kuhle kuwe, umona uvuka lapho. Lo mthandazi azangasizwe. Wasuka lapho umthandazi wathola elinye ibandla. Fika kule bandla useyacela umfundisi manje ukuthi, mfundisi, bengisacela ukuthi ungisize ukuthi ngenze njani. Ngiyazi ukuthi nginesithunywa kodwa angazi ukuthi ngiqale kuphi ngiphi. Nalo mfundisi wakhuluma lento eyakhulunywa uBishop, yakhulunywa u-Arch. Wathi yini kona lokho? Kodwa ngaleso sikhathi unesithunywa lo muntu, azange amsize. Waseyabona-ke manje umthandazi ukuthi kunzima, ngeke ngibuze abantu abakhulu kangaka abathi bayamazi uNkulunkulu, abaphethe emabandleni, abanomoya, kodwa mina bangilahlela izandla. Ngizoba umtshingo bethobani, ngizokwenze njani? Kanti uNkulunkulu useqalile uhamba nalo mthandazi. Angisho indlela mayiqala kuyaye kube mnyama,
ngabonakali ukuthi uyaphi. Kwafika umntana esikolo owayefunda e-high school kulo mthandazi. Wathi, mama, ngiyakubona ukuthi uxakekile kakhulu. Mina ngithunyiwe ukuthi ngizokutshela ukuthi wena njengoba ubona uxakeke kangaka empilweni awuhlupheki mama, uphethwe umoya. Kodwa ngizokutshela ukuthi ngicela ukuthi uye kuphi endaweni lapho uhlanjululwa khona umoya. Umntana isikolo amdirector lo mthandazi. Ngempela wafika wayithola le ndawo, waqala uhambo. Ngixoxa udaba la ngo-2016 waqala uhambo. Mayifika la ekuthandazeni uthola kunabathandazi. Wena owabona indawo lapho kuthiwa kuyathwaswa, kodwa kuthwaswa umoya, hayi ubungoma. Begqokile bonke amajazi, befakile amaduku. Naye wagcina efikinyelela lapho, wangena naye wathandaza. Ekuthandazeni kwakhe lo mthandazi wayengaphrofiti, kodwa wayethi umekhuleka kuzwakale, shintsha izinto meyikhuleka, kodwa angakwazi ukuprofita, angawuzwa futhi umoya. Kangangokuthi laba abanye abathandazi baze bamdelela lo mthandazi, bambiza ngokuthi uyisidumbu somthandazi. Uthi-ke lo mthandazi mengixoxela kwakungasiye yedwa, babe babili la kulezakhelo ababekuzo, ababengakwazi ukuprofita, kodwa yibo ababekhuleka kakhulu. Kangangokuthi ugobela wabo, ubaba wabo kamoya, kwakuthi makuzobusiswa amanzi ney'nsebenzo zabantu, kwakubizwa labathandazi abangakwazi ukuprofita. Kuthiwe bathandazi, wozani nganeno nizoya esihlalweni somusa niyokhuleka. Hhayi kukhuleka, bekhuleke abathandazi, iqhaqheke into zabantu, zime into zabantu, kume kubonakala ukuthi manje uNkulunkulu uhleli la kulabathandazi abangakwazi ukuprofita. Kwahamba labathandazi abaprofitayo, kwavuka umona kubo. Kulabathandazi ababili abangakwazi ukuprofita kodwa bakwazi ukuthandaza. Angithi ayibona-ke manje lento, khona ophiwe kakhulu ukuthandaza, khona ophiwe kakhulu ukuprofita. Yonke le group eprofitayo noma ingazikhuleke, kodwa ayifiki kuleliya zinga lalaba ababili ababethi mabathandaza, hhayi bavula izulu. Wafika umona ey'nhliziyweni zabantu, kangangokuthi bagcina be-accuse-wa labathandazi. Isikakhulukazi lo munye, lo oyena engixoxa ngaye, wa-accuse-wa kwathiwa uyathakatha. Wathakathwa lo mthandazi, wathunyelwa ngezulu, azange limthole. Wavuselwa amathunzi emathuneni ukuthi ahambe naye. Kanti ziyavela lezi zinto emaphusheni, uyazibona lezi zinto. uNkulunkulu emuhle, noma bangaze bakuzonde abathandazi othandaza nabo kuleyo ndawo, ngeke bakuzonde bonke. Khona laba ababebona ukuthi lo mthandazi lo othandaza kakhulu uzofa. Wambiza, ubizwa umunye umthandazi khona la ongekho kule bandla lalabathandazi abanomona. Wambizela eceleni eyomhlebela ukuthi umoya ingcwele sowukhulumile ukuthi gogo uKawulubheke, siyathandaza impela ukuthandaza, kodwa ukufa kusemnyango la kuwe. uNkulunkulu uzophuma uphila la. Mawungakhuleki
uzophuma ngebhokisi la. Ngitshele ukuthi wayihlushelani lo mthandazi, ngoba nakho bayamhleka, bayamgcona, bathi akakwazi ukuprofitha, bambiza ngesidumbu somthandazi. Enjani menjalo? Kodwa kuyakhuleka lo mntana umuntu. Ngelinye ilanga sabhoboka isithunywa. Ekubhobokweni kwesithunywa naye wayengazi ukuthi sesibhobokile. Ngisho kuyimthandazo uthi kudala ngithandaza ngikwazi ukuprofitha. Lo mthandazo uthi meke ngena lapho ayethandazela khona, lapho ababethandazela khona bonke. Wathi meke ngena wathola kule gumbi ababekhulekela kulo kwakunabantu abawu-3 nogobela wabo wayekhona. Kwakuyi ama-couples, umama nobaba nogobela wabo. Wathi meke ngena yena ewes-4, wathi engena emnyango waya kulo mama wathi, hayibo mama, naku wakhuluma. Emva kwesikhathi eside athandaza, bembize ngesidumbu somthandazi, sabhoboka isithunywa. Wathi kulo mama, kunjena, mina ngizwa kanjena. Uprofitha kanjalo lo mthandazo. Uthi gogo, ngangiguqe ngamadolo, ngidlulela lo mama umoya, ngathi mangithi ngiyaphenduka ngambona lo baba, ngagibela phezu kwakhe. Uthi ngaleso sikhathi leso ngidlula umoya, ugobela wami ngendlela wayejabule ngayo, athi wayeshaya iflate, athi shaya mthandazi, shaya mthandazi. Athi gogo, ngabe ngihambile ngomoya. Uthi kwakuyikhathi sasekuseni, kanti isithunywa kwakudala sibhobokile, nedi nje wayengaqondi. Kodwa lelo langa wenza into ebukwayo. Ukusuka lapho kwabe sekuqhubekile. Athi gogo, ukusuka lapho emveni kwalokho ngangingasalindi mina ukuthi ngithandaze kuqala before ngizodlula umoya. Athi mangingena nje esigodlweni, mangingena nje ngivele ngiqale nje ngithi nakho wakabani isibongo, athi ngigibele phezu kwendaba, wavuka umona kulaba babethi uyisidumbu somthandazi. Athi bekethi makathi udlula umoya, laba banomona. Uthi yazi gogo, khona lo mfana lona wayesondeza indlebe ngalesikhathi lesi ngithi mangithi ngidlula umoya, athi asondeza indlebe, athi efuna ukulalela ukuthi ngishaya zona. Utholisakala ukuthi ngempela ngishaya khona esikhonkosini. Athi ngakhula gogo. Uthi-ke ngelinye ilanga-ke kwase bemhlanganyela ngelinye ilanga. Athi wathi ufika nje ekuseni ezoqalisa ukuthandaza egumbini lapho bethandaza khona. Athi ngathelwa amanzi ongawakha ngejeke. Athi bangithi fo ngamanzi ebusweni. Athi mangithi ngiphakamisa ubuso, umthandazi engangizwana naye loyo wangithela ngamanzi. Athi omunye wangi-accuser, wathi asikwazi ukuprofitha, sivinjwa wuwe. Athi ngamangala manje ukuthi kwenze njani. Athi bathi siyasindwa, khona nokumuthi la, bayamsukela. Banjalo-ke abantu abathandazayo. Athi khona nokumuthi, la bantu bahamba baye ey'ndaweni zabo, bafike baphathe imithi la. Omunye afika shona akuthandayo. Athi omunye wathi, yabona njengoba uphethe lo muthi awuphethe, idlozi lakho lizokushaya. Athi ngathula. Babe u4 abantu, omunye asho lokho, omunye asho lokho, omunye asho lokho, omunye asho lokho phezu kwami. Athi lo mthandazo wangithela ngamanzi, uye-ke engangimthemba, ngicabanga ukuthi siyazwana naye. Athi ngathi gogo, uwe ongangilahla kanje. Athi hey, waphenduka wabheka le umuntu, kwacaca manje ukuthi akekho umuntu ongimele ngingedwa. Athi ngathelwa ngamatswayi. Athi ngangihleli ecansini, balidonsa icansi ngihleli, nokusho nje ukuthi sicela usukume mthakashana ndini lutho, badonsa icansi. Athi hey, kwathengwa izinto, kwabethelwa, kwathiwa mina yimi umthakathi la. Kwathiwa ngithatha ngisho izibi zala ekuthandazeni ngizise enyangeni ndawana thize, ngiyovala bona ukuthi bangakwazi ukuprofitha. Umbuzo wami ulana, angithi bebeprofitha bodwa bebiza lo mthandazi ngesidumbu? Uma manje usekehawukelwe uNkulunkulu, sekekwazi ukukhuluma, sekwazi ukulalela umoya, kungani sebethi
bona bavalekile ukuprofita. Uthi ngendlela engangithandaza kakhulu ngayo, ama-patient wakulelo khaya esakhulela kulo wayemthembile lo mthandazo ukuthi makungathandaza lo mthandazo lo ogqoka iduku eliyelo, izinto zethu ziyalunga. Into zethu masithintwe yilo mthandazi noma engaprofiti, into zethu ziyalunga. Uthi gogo ahamba ama-patient bathi mekuthakatha lo thina esimthembe kakhulu sizoba yini? Uthi-ke ngalelo langa enziwa zonke lezo zinto, kwakuyilanga le-treatment yabathandaza. Ngisho menithandaza nethatha izinto ebantwini ngokukamoya zihlale emzimbeni yini, nani nidinga ithuba lokuthi bese niyayihlambulula, nigeze, nichathe, niye emanzini, nihlambuluke, nibuye niqhubeke ngokukhuleka. Kwakuyilelo langa-ke ukuthi kwakuLwesithathu. Athi kodwa abathandazi aqala nabo ukuthandaza nabo ngo-2016 ngoJanuwari. Bathi gogo thina kudala sithandaza nawe, asikaze sizwe unuka umuthi omubi futhi asikaze siyayimangala lento. Uphi yena ubabethu? Wayengekho ubababo, wayengavamisile ukuba khona ngalelo langa, kodwa wafika ngalelo langa ehlaselwa nomthandazo othandaza kakhulu. Uma efika ubababo uyambona umthandazi la esigodlweni uhleli ecansini uyakhala, kungena isalukwazi esithile sifika sizoletha iphupho uGobela la ekhaya ukuthi ngiphuphe ukuthi la ekhaya abantu ngeke basaphila ngoba abathandazi banomsindo, bayalwa. Alisho-ke iphupho abese asho nentethelelo yakhona. Meqeda ukusho-ke lo gogo abesabuza lo mthandazi o-accuswa ukuthi uyathakatha, uzenza ngathi uyathandaza kanti uyabavala. Useyabuza-ke ugogo ukuthi wena mthandazi ulilela ntoni? Hey, yabona mawubona umntwana ebona umamakhe. Saqala phansi inyembezi kumthandazi, wakhala, wabheka kubaba wakhe, uGobela wakhe. Uthi babembiza ntate uGobela. Wathi ntate, abathandazi bayangizonda. Athi specifically ngambiza ngegama lo wayengangifuni. Ngathi umazi bani bani akangifuni. Soloku wafika la wazothandaza. Ngiphila kabuhlungu ntate, ngithandaza kabuhlungu. Bayangi-accuser bathi ngikuthi ngenza ukuthi ngoba yimi kuphela. Uthi ngangiklina ngedwa kulesigodlo sala ekhaya. Ngangiklina ngedwa, bona babesho bathi thina sizelanga ukuzoklina la, sizothandaza. Athi bephuza itiya belahlela ezinkini amakomishi. Athi ngangiwaklina amakomishi ngangiwageza, ngithanyela ibala, ngiklina lapha neyibanini, ngenza konke. Athi kwaze kwafika omunye ubhuti ngelinye ilanga oyi-patient, wathi mthandazi ngikubhekile ngendlela osebenza ngayo kule khaya, wathi uyayiqoqa ingilosi, yabona ngendlela oqoqa ngayo ingilosi uzophuma nomqhele la. Uthi umthandazi ngathandaza kabuhlungu, ngathandaza. Uthi ngalelo langa-ke ngaze ngikhohlwe lo baba uGobela wabo wayilalela yonke lento umthandazi meseyisho. Uthi ngabakhomba ngathi uzibani nozibani nozibani, njengoba ubabona behleli kanje, abangifuni, bayangizonda. Wathi uGobela wathi yazi ukuthini bathandazi, inkinga yenu ukuthi nisuke emakhaya nihluphekile, manifika lana nizoba abangani. Uthi wathi emthandazi, hamba ugqoke iphika zakho ubuye uzothandaza. Inhloso yale group yabathandazi kwakuwukuthi lo mthandazo othandazayo aphume, ngoba uma ethandaza uphuphisa lezi zinto abaprofita ngazo. Angithi beprofita kakhulu, kanti baprofita ngamabhodlela abafaka ezikhwameni nezinto zobumnyama abaprofita ngazo. uGobela wabo wabayeka ngamabomu, wathi akumile nokhula. Yabona uGobela wakho once wathi akumile nokhula, ayikho into ezokwenzeka kuwe, ngoba umamakho ubaba wakho ufanele akubusise. Kodwa uma ekubona ukuthi uphuma la ekuthandazeni, uhamba uye ezigodlweni ezingcolile, uyolanda imithi uzoyisebenzisa la,
Wayesho njalo-ke lowo baba athi akumele lukhula. Ngicela ukusho ukuthi lo mthandazi wathandaza yaze yahlambuluka ingilosi, ithe meseyihlambulukile ingilosi, bonke laba ababemi against yena azange baze baliphuma iladi. Athi angazi emveni kokuthi sesihambile, kodwa mina ngathi mese ngiphuma iladi gogo, angiphumanga neladi nyana, angiphumanga neladi eli-1. Athi ngaphuma ngiphethe amaladi awu-4. Ngangingazi ukuthi la ekuthandazeni njengoba ngiloku ngihleli ingilosi ithulile ngingakwazi ukuprofitha, ngangiqoqa amandla. Wathi ugobela wami ngimbathiswe amandla ambathiswa uMoses. Athi izinto engangiyiphupha, lezi zinto ezazenzeka kuMoses makangena emanzini avuleka, athi nami ngangiphupha kanjalo. Ngiphuphe ngithi ngene emanzini amanzi avuleke, mangithi amanzi avaleke, amanzi avaleke, amaphupho lawo. Athi mangiwaletha kugobela wethu athi uphiwe amandla kaMoses. Uthi-ke umthandazi, ngilihambile uhambo gogo, umqhele ngiwutholile, ugcobo ngilitholile, namhlanje ngumfundisi, ngumthandazi, ngigcotshiwe ngumthandazi, ngikhuleka abantu baphile. Namhlanje aselutho, le ndlala eyayingiphethe ayisekho namhlanje. Ungibona ngikhuluphele ngimuhle nginje, angenzanga ngomagic, kepha ngiye ngamlinda uNkulunkulu, ngiye ngahlala kuNkulunkulu, ngalinda. Ngalesikhathi ngisahleli la ekuthwaseni, kwakungekho mini, kungekho boyfriend, kungekho mfowethu, kungekho dadewethu, kuyimi ngedwa ney'ngane zami. Ngingasebenzi, phila ngemali yegrant. Abantu mabengibuka babebona nje umuntu ohluphekile, ubhizi ethi uyathandaza, athi uphi yena lo nkulunkulu amthandaza yehlupheke anje. Athi gogo, lapha engangihlala khona angikhumbuli noyedwa womndeni wami ezazobheka ukuthi ngabe ngidlani nabantwana. Athi ngangidla wona amakhandlela, ngangidla zona iy'bani, ngidla wona umkhuleko. Athi uJehova wangigcinela abantwana bami. Athi ngashiya abantwana bami babancane besafunda isikolo, ngihlele ekuthandazeni 3 years, abakaze balimale, abakaze bashe, abakaze kwenzeke lutho. Athi sengisho nangalesikhathi kuthiwa abantwana bayatshontshwa, sakusafika isikhathi lapha ku-2017, 2018, sake safika isikhathi kuthiwa yeyi, landana abantwana ey'kolweni, kuney'moto ey'tshontsha abantwana. Athi mina ngangibambekile ekuthandazeni, ngangithumela uNkulunkulu ngithi Jehova ubheka abantwana bami. Athi abakaze batshontshwa bami abantwana, abakaze balimale. Athi babe bancane, athi lo mncane wayefunda ecreche, lo ophakathi nendawo wayese-junior primary, omdala wayeyenza u-grade 10 high school. Okumnandi ukuthi sasingalali khona la sasikhuleka khona. Athi ngangihamba ekuseni ngo-6 ngifika ngo-8 ebusuku every day, ngingenakho ukuphumula, njalo kumele ngivuke ekuseni ngiye ekuthandazeni. Athi ngangihamba i-distance engayenza 1 hour 30 minutes ukuyofika enyelela lapho engangithandazela khona, lapho engangihlambulula khona isithunywa. Athi ngangifika lapho iy'nyawo zami zigcwele i-dust. Athi ngangiqala empompini, ngifike ngiyakaza iy'nyawo, ngiziyakaze ngiy'sule bese ngizigcobisa i-lotion. Athi uma ngiyongena esigodlweni khathele. Athi ngingene ngifike ngihlale phansi, kukhuleka. Athi after 10 minutes ngihleli phansi bese ngiyasukuma ngiyakhuleka. Athi into engizoyigijima yona la ejardini, ngichatha abantu, ngifaka abantu amabhafu, ngenza konke, kuyimi ngedwa engangenzela ubaba wethu itiya. Abanye abathandazi babengayingeni leyo. Athi waze wanothisa ubaba wethu ukuthi nangumntwana othumekayo. Athi ubababo wayethi meke efuna itiya amemeze yena ukuthi uyemthandazi angithelele itiya, kwaze kwavuka umona kubo labathandazi.
engizokusho namhlanje ukuthi uma ukhethiwe ukuthi uwumthandazi, khona ukuphazamiseka okuzoba khona endleleni. Athi gogo, umndeni wami ungangifuni, wawuthi mawungibheka unginyanye, ngingazi ukuthi kanti nginokani ngicobiseni. Athi kodwa ngalesikhathi ngiphakathi naphakathi nasekuthandazeni, waqala wabuya umndeni wami. Wona lo engangilwa nawo kakhulu, waqala manje so uyangifonela. Sehlambuluka ingilosi manje ngithi so uyangifonela, usuyangazi laba babengithakatha abashaya ingilosi. Ngeke ngisabala konke, usho njalo. Athi abashaya ingilosi kabuhlungu. Athi bagcina bengibona ekhaya kithi ukuthi ngumntana wakhona nami ngumndeni. Uthi ngesikhathi sokuphothula kwami umndeni ubuyile wonke. Athi ngathengelwa ama-present, ngathengelwa izingubo, bangiphekisa. Athi gogo bangenzela konke. Ingilosi maseyihlambulukile, mntana sekhaya, ayisekho into ezoma endleleni. Manje ngizoqinisa umuntu okhuluma njengalo mfana ofike kimi wathi gogo, angiqedanga ngisho isikole ngiphelele ku-grade 10. Ncane lo mfana. Mangimbheka nje ngaba na-18 or 19 or 20. Indlela yakho ayimanga mthandazi, isazoqhubeka, usazowuthwala umqhele. Uthi-ke umthandazi, namhlanje gogo nguthisha, niyayizwa? Athi namhlanje angikholwa ukuthi namhlanje nguthisha ngifundisa abantwana. Phela ngangivele ngiyile esikolweni, kodwa kangihlushwa ukuthi ngiphethwe umoya, zaseziyami izinto. Athi mengiphuma nasekuthandazeni, angizange izinto zibe mabayibayi ngendlela babesho ngayo, bathi maselimile iladi zonke into zakho zizobuya. Hayi, ngizothi kuwo umoya ongcwele uhamba kancane. Umoya ongcwele uyalindwa. Ungathi mawuthola umuntu akuthandazisa emavikini ayi-3 bese ucabanga ukuthi kuzokwenzeka umagic. Kubhoboka kulaba abacabayo, abafaka iy'ngcabo zomoya ekuthiwa amajaji. Nani nakonje kuningi nje, angikwazi. Kuthiwa amajaji, ngazi kuthiwa nani okunye kufaka emabhodleleni, kuthiwa abafana baprofitha. Yibo-ke labathandaza athi 2 weeks umuntu sekubhobokile. Bathandaza abanjalo abavamisile ukuhamba amanzi, abavamisile ukuhamba iy'ntaba, isikakhulukazi abavamisile ukuhamba amanzi, isikakhulukazi abakwazi ukulapha. Kodwa mawuyilo mthandazi okhethwe yizulu, uzolinda. Uthi kimi lo mthandazi, gogo, ngihlale ezakhelweni iminyaka emithathu, 3 years 4 months please. Ngithandaza, ngamlinda uNkulunkulu. Mangiphuma ekuthandazeni selimile iladi, azange bangena abantu. Ngase ngiyadideka ukuthi kanjani ngoba sengikwenzile konke. Bengithi ngizothi ngingamisa iladi bese izinto zami ziqhamuka ngapha nangapha. Athi hayi, ngabuye ngaqala phansi ngoba ngathi ayikho into engiyenzile. Athi ngayenza umsebenzi o-indecent ukuthi ngithole imali ukuthi ngiphile. Athi babeza bazongitshela ukuthi woza ngikuse kuphi, asihambeni siye endaweni athize, siye kuphi, zikhona siyolanda abafana abazobiza abantu bangena. Athi angizange uvume. Ngathi ngamane zilonge wenzile mina umsebenzi uNkulunkulu nabakithi abangithume wona, ngamane ngihlalela ngikhanyisa iy'bani zami ngikhulekele mina, kulungelwe iy'ngane zami, ngenele yilokho. Kanti uJehova umbekele okukhulu. Khumbula uJobe walahlekelwa abantu bakhe, walahlekelwa imfuyo,
umkakhe wathi kuye, thuka lo nkulunkulu wakho, awuzibheke ukuthi unjani, amathumba. Thuka lo nkulunkulu wakhe ufe, ngoba awufi, awuphili, mthuke lo nkulunkulu wakho, akanamsebenzi walutho. Kodwa uJobe akazange amlalela umkakhe, wathi ngiqalekisa usuku engazalwa ngalo. Kanti uJehova wayehambisa uJobe endleleni emnikeza ivivinyo, evivinya ukholo lwakhe, ngoba mawusekholweni uyavivinywa, wamvivinya. Kanti uNkulunkulu uyazi ukuthi uzoyibuyisa izinto zikaJobe. Elathi iBhayibheli, okushiwe isibotho kudliwe isikhonyane, okushiwe isikhonyane, wathi uJehova uyakubuyisa ngonyaka wejubili. Wenze njalo kuJobe, wabuyisa imfuyo yakhe, waze wamupha ngisho nabanye abantwana. Konke okwakumlahlekele kwabuya. Lo mthandazi uthi, namhlanje gogo nginendlu yokuhlala, namhlanje nginokudla. Uma ngikhumbula ngalesikhathi ngangikhuleka ngihleli nengane zami, ngangahle, ngangize ngikhohlwe ngelinye ilanga ukuthi konje kuyadliwa. Athi ngangimncane emzimbeni, ngehlela, abanye babethi ngiyagula, ngaguli. Bengidiagnosa ngingenalutho. Athi ipapa ngangilidla lodwa, ngilehlise ngetiye, kodwa ngikhuleka uNkulunkulu. Athi namhlanje ngicaphuna kusale. Yayizwa-ke indaba kaJehova. Uthi namhlanje ngicaphuna kusale. Uthi namhlanje ngikwazi ukuvuka ngithathe ibhegi, phume ngimuhle, ngiye emsebenzini, ngiyoma phambi kwabantwana, ngifundise. Namhlanje I'm a teacher. Niyamuzwa ukuthi uNkulunkulu ukuthi umhambise kanjani lo mthandazi. Esikhathini nje esingaba less than 10 years, meye ngibalela, athi indlela yami iqala ukuba nzima ngo-2013. Kodwa njengoba ngikhuluma nawe manje ngalo nyaka, uyangibona ngikhuluphele kanjani. Athi ngikhuleka izinto zenzeke. Athi mina uJehova muhle. uJehova akamshiyi umuntu wakhe. uJehova akayilahli address. Manje ngizotshela wena mthandazi, othi njengoba uthandaza uthi kuyafana. Naye lo mama musuthi uyangithandazisa kodwa kwenzekile ukuthi kukhona abasho njalo, ngithi umuntu aze esigodlweni aze 4 weeks or after 4 weeks sekefuna ukufana nawe. Ubuyaphi wena nendlela? Sekefuna ukufana nawe, sekefuna ukuprofita, sekefuna ukukhipha le nomboro oyikhiphayo, sekefuna ukwenza zonke lezi. Wena lezi zinto uzihlalela isikhathi esingakanani? Uyamuzwa lo mthandazi engixoxa ngaye, uthi 3 years 4 months. Uthi ngathi mengiphuma ngiphethe amalada awu4. Laba kababemhlupha ekuthandazeni, sengiyabuza-ke mina, baphi? Athi angibazi. Engikwaziyo ukuthi mhlazane ngizomiselwa iladi ngabamema, akufikanga noyi-1 kubo bonke. Athi emveni kwalokho ngathola ama-WhatsApp call. Athi baconfessa emafonini, bathi gogo, kwakuyizimpi zakho okwakufanele uziphase, and futhi uziphasile. Hey, lude ludaba bazalwane. Lapha ekuthandazeni, athi ngivike nokufa, ngike ngathunyezelwa ngezulu. Yibo labathandazi. Ngike ngavuselwa abantu emathuneni ukuthi bangikhaphe baphile nami. Itheme sebe-WhatsApp, sebe-confessa, bazikhuluma lezo zinto, bathi gogo uyiwinile impi. Bekuyi-test yakho, bekuyizimpi zakho. Athi abanye babo babeze basho bathi asisekho lesigodlo esasithandaza kuso, ngani ngoba ugobela wakhona washona bengakaqedi. Lo gobelo wabakhulisa. Athi bese befuna ukuza esigodlweni sami, bafuna ngizobakhulisa esigodlweni sami. Athi angizange ngibanike ngoba ngiyabasaba, ngabona kabuhlungu. Bengibiza ngesidumbu somthandazi, bengihlanganyele, ngisho nanama-patient ayizangoma bengipakanyele befuna ukungibulala. Athi kodwa nguNkulunkulu ngakuvika ukufa, ngacasha phansi kwegazi likaJesu Kristu. Namhlanje
ngiyaye ngithi uma ngizibuka ngima ngesibindi phakathi kwabantu, athi gogo, ngima ngesibindi phakathi kwabantu ngibatshela amandla kaNkulunkulu. Manje-ke nawe mthandazi, ubuwazi ukuthi indlela kaMoya Oyingcwele ayigijimi, ayihambi 6 months, iyahamba, izozikhethela kuwe ukuthi izophela nini.